Assalamualaikum bos. Edda pamada tando kantor ita ke wara hingga na lobongan karabi wara poda lobongan karabi bosro lo madam ne lamar wara ni mana enggo miro dene eni bos cosim dane di karabi madda ke 5 mbak amandor ku kelapa sawit da Malaysia 2 mbak are madda di ke marketing Honda dealer ni bos edem pakarabi lo amo nuntus tiwar di dalua ba madda se bawa dunia ke bos cuma sebuat dalua ku liva pak tampu naising gomi mai karabi ringa nah terima gomi ke karabi ketaho wah terima kasih rumah boraka karabi terima kasih bos dan kare madda kane nono aki to abai kita bicar wara busan ke kocu karok no Arya samampu mu nah di solana nah boraka karabi Arya lain bulan toy nah pengangguran toy nare akke si ti perlu Arya joge jam gomi resibe ain kami di meki Arya surat dohom lapon na hupa Arya au hobi mereka osam nah ke piti sing gomi re beja putih madda intar happy dra sing ngong kai piti itaku ita sabuah palasi ita mone damai itaku ita makin si palasi tabe ita nakasa oleh nga may hantajap ni ando mabuk ke ore lalo nonon ando si bereni inai na tani manusia ke dambe kombi sapi ni irai de tani ando nah ma bonto au na eri chuno ke de tani gere irai sopir lau awa manggalewa sebune 200.000 maira mawara piti naho ke 100.000 pa tilon kuraro bensin war teka langu pa otom klaika Assalamualaikum bos ira de tani manusia lain tani do una bos mata ke kane mai sepe pitiku di otok ko ando siwe ake Johnny gomi re wati kone karabim kone sanai ampo de tarima na sanai ake ma wa ulalor mai rao sepe piti ai makararavi wa ura savura 2 vura luar mbem no sepe piti gomi re tiapu bona eli ita ke bos pai wati karena ando siwe ake wati mai rao madda piti ake itare entau jaku pri ke manusia ani bos ando ko hewan ke bose madda di sepen was karabi madda losa si gaji langsung dompol alo be ita piti gaji madda re pai wati karena ando siwe ake bos di aku mairahong gende ku di ita entau jaku fiki ni bos aina fiki mu piti bos fiki kasih pa adem aka ando siwi akhire Johnny bem tau ravi dim tanggung jawab ngomir nono labon ngomir mabu labon ngomi kum tanggung jawab ni sama pelabo ausi ngomim kena loko nah dim tanggung jawab dela tak mungkin ni Johnny nah tine kalau sapiti kone 100 rupiah Johnny mata ke bose kawar insaf nda di pareman paim bui aktif mata nda di pareman nangka ariu kantor ita ke amanga dia ke bau pokoknya ando siwi ake bose bune-bune nge pavi iba madara kantor ita maneka dula ke otondaimu maneka dula ke taksi bebas ita palam beis ba ita piti madda di mbaka dulan ando siwe ke masa bos kan caja kone piti 100-200 ro bos au walis makele ndake kombi ka akariu karata ku kantor mu ke bos pokoknya sebuah di urusan be ita bose pokoknya bose watis urus ke tantu ita ando siwe ake nanai ku ngangon dai ke madda dim ka sengadin kantor madam ngwa va umre usi ipi ke va avanga ngomi Johnny ain ipi va avanga Johnny na petok ba polisi na ngwa va umu au wali pu posisi ngomi ke bunga mavu va uricu kuleto ba polisi re ain ke inge weki lengan naun cau polisi ain na telpon polisi bose madda pa dim geo kedulan ando siweke